Lotshani bakwethu sikhulume khulu ngendaba yokuhlongakala kambelethi ekhaya. Ngikhamba nondaba ezitha ngusonyoni. Ungabalotshisa ndaba ezitha. Lotshani bakwethu siyathokoza. Ya. Ndaba ezitha lapha kunombuzo njengoba besikhulume ngokulala kukambelethi ekhaya ubulungiwe urehe konke. Wadlula umberego lapha akubulungwa khona. Bese kunombuzo uthi umbuzo kukhona impahla zomofi eziyako na ekhabo omkhulu ngilapha ngicabanga bonyana uMahlangulo sikuzako ukhuluma ngenhlangulo ukuthi zikhona eziyako ekhabo omkhulu na uthi zikhona impahla eziyake ekhabo omkhulu na. Mbuzo omuhle Sibanyoni loyo impahla lezi ziyekhaya omkhulu ngilezi esizibize ngenhlangulo. Esizibize ngenhlangulo njengoba sithwile ukuthi akunamuntu osephambili specific ogade isibuyiso kumbereko wabogogo nombereko wabobamkhulu bomndeni loyo bayakhetha empahleni zakhe nakungibaba noma kulisokana ingaba imbaji ingaba neyembe ingaba amanyathelo into ezimbalo nje nesikohlelo nengubo. Bekhabo omkhulu azisiwa de babe khona ngesibuyiso bazozithatha la bayanikelwa kuthiwe nazi inhlangulo zebekhabo omkhulu. Nakade ngubaba zingambathwa ngumalimakhe zingambathwa ndana kamalimakhe zingambathwa ngithungumza wakhe loyo. Nakade kungumma zingambathwa ngumkamalume lekhabo omkhulu ngoba kuvamisa khona ukuthi abogogo abasaphili. Zingambathwa ngumkamalume zingambathwa bomzala nakungumma into ezifana nalezo. Bambethe yena-ke lapha ekhaya omkhulu lapha inhlangulo lezi ngithile kwekuthomeni ukuthi eziningi zichiswe phasapha kwabelwana ngazo abantu abakhe nezizukulwane lezi ezikhethweko ngizo eziya ekhaya omkhulu eziza kufese bamhlobo-ke ngazo bakholwe ukuthi uzibane akasekho ulele. Ndaba ezitha mhlawumnye undaba ezitha lokha nakatsho ukuthi kunalezi ezikhethekileko mhlawumnye kuyaqalwa ukuthi mhlobo njani wenhlangulo mhlawumnye undaba ezitha angakhona ukusakhela umkhanyo ukuthi ukhona mhlawumnye nje uzibuza ukuthi naku ubaba ulele ngengiziphe engingazikhetha ukuthi zekhaba omkhulu ngengiziphe engingazikhetha ukuthi lezi zithathwe ngilonjalo njalo. Sibanyoni ngiyathokoza umbuzo omhle kangaka. Nasikhuluma ngezikhethekileko sikhuluma ngempahla ezisesenobhadekelo ekade zisesezihle zakhe ekade naye nathi nambethe zona azitshele akhambele phezulu aswenke ngazo ngoba lapha angeke usudobhe amarikiriki kade abophanga uyidrada usudobhe amarikiriki kade athanyela ngawo nakungoma ifaskoti yokwenza iwatshini uyithumele le kumele uthumele izinto abazoba nobhadekelo kizo bazikhona ukuzembatha ungezo wadobha nje somari amarikiriki afeyila njani aseladabukile mde niyokukhetha kilezi kade asanda ukuzithenga ezinganenwanyana ezisesenokucaleka. Ndaba ezitha siyathokoza.